Ayro try. Minagini kisngi nga tashay ngon nito khana ko ay ko kulay siya tajang pibaro haj. Tanane kiba lakham slam kiba ngim jui ide kmatcho. Anrang iso ban menta kasni kiba ya poi ndai na kadaw ba ki jaitu. Na kadaw jong ki tre jingta jongki nomor ki hapoi si jengai. Yang nak tahu kiwi pergi jingga lintih ke jingin tu kini segi dakhlan di masyarakat yang nak tahu kita warakot yang lagi semua pat mentagi poin yang harga ni ke segi tinggi pediang suha yang pi yang sejisen bukan juru ngai kembali berkerpang yang pergi perang it we ikan mau nampak jangi ke di sekri jung try jung duai di jung pi bahala ke segi kebamangiru ikan mau ke jung duai jungin nampak jung pi Wat kemjuru ngapudiang suba mengai kubler kerpang jadi diperlok perjo jadi parawik kisangi kiba wan jisang yang kasi ngene kiba shong online di kemjo tuturan ang kerkuy pi dan kat lembat pi hagane kasi bat kemjuru ha kajingim gajong pi kiba hala kasi menagini kasi nga dangut hagabai day bat kene kajing susok samthea de hagablang ang ut nomor ba Kamba artiyo le tiyo ngam dakam yo tiap ba de kat abasyong susaham samtia abi ngani mtagi por susaham samtia amen dan na pedeng kita kibala kham start kila ajing perkat kemni namar bagade ka ayom de menta kala ayom kham ta banai march kamut samtia bet ha ha jing train school na no bun samtia bet namar bagas samshit de prabanget kajudan ru kajing ong bala jaba pi samtia Sim do kundok jeprot, dai bu hang ni kikmat jengpi ni irmat jengpi kenang ya kebakin numyo thia are de pilek komta nganget pinyo thia hi jab pek bekana kikmat jengpi ro. Ko bahas ke de la jawa dan mana we thia hang ne pi memarjan subashit mo. Pi memarjan subab pendekuk kti ko ne kenang bekinya kendet. Namar nginya keren ni ka ktien ko jong blai pidan kam pinyo Jingbam takasni pidan kama pinyo kadang ha kaman sim jong pi dan mana kata pen kamu waktu pol ngasyo ini met janga ila om tu tia pol ngansyo tikunta piru syo prawngit dari samtia tiginya pai no bek sya jingai na ka tin jong blai napalong gay na ka city jong jacob malak to yo ko baar ngi dia study na ka city jong jacob But hagan ke city jung Jacob nyai pada man kata ya ke lamprang na ke dekat ke Beningkong nang tangin nam kata ru habide bat ke lenong ke Beningkong barakowe sepang Ukristan bat ke jingcinjo nang ta nyai man kata ru syaka point syaka lenong ke baar ha ke benta ke Beningkong ha ke bakran sepang Ukristan bat ke jingnyo silang kmat na do ke lenong anu dekat ke Beningkong anu dekat ke ba khatlai Tihakan ni kabenta kabaklan sepang Ukristan da kajingnya silang kemat la pembenta kilai telik rukom jong kajinghikai kabaningkong ngilakren sepang jong kajingkang la jong kajingnya silang kemat ya kajingai jong blai dekat kabaningkong dekat kosau nang ta kajingkren tokit syakita kibalik silang kemat na dekat kebasan na dekat keba nyau la pi kwa penpin ya kajipkan ma biang sasisen ini kajinghikai pinsa page po YouTube Haka Arshan Ministry sampai hang tu ya ni ka jingkai beri Jacob meni plan pergi per jingkai nang tu kedan minta ke nak paski pat ngin yakta syapang jong kene ka jinga ya ka jing batai komo balat na ka jingle nyo siliang khamat jika wang ni na ka dekat ke bapra dekat ke bakalai tenginya pai syaka jing play di dekat yang sasisen nomor mene Bayalam ni kejiseng lala umpuli ni umpuli biang hakani ke forum. Tatengnya pai syaka tuka ketin jong blai na ke slag balai spa tatnyo. Dan rela da pipendep ya ke hukum bagi jasim kan bakum ke jingtho min ye yu para bangit jong me kombai na di pilih bhaken. Dan rela da pinyo silang khamat pilih popken. Bala pendrem ya pilih da ke ne ke hukum kum kinong palat. Namar jar uban sumar biang ya ke hukum barakawe hindrai unjentot tang highway ula jalong ubar remno naki baro namaruta ubala ong wat klaim uong ruwat penyap tilada menom klaim temban men penyap mela jalong ken nong palat ya ke hukum kumta tu keren pi bat kumta tu lek pi kum ya kiban sabishar da ke hukum ke jin pelat lot
Namar ka jingprem baklem le isnei ka longgen hauta ubam jule isnei. Hanrai ka jing isnei ka le risa halor ka jing bishar. Dengan doai. Opa bapa. Mangi kum ki khon ki jome. Ni don kam ya ka ba ngin long kadang ha ka jing long jing im ka ba ka jam sim ka jome. Ka khtin ka jome kalong ka jing bam na ka men sim jome. Baru men sim ba khot jome ulong nong hikai na kam ta jome. Kom ta ngi duai ken to ai bo men sim ba khot jome ulong nong hikai unikai ngi ka por. But kum jo ka khtin jome kan pin kadang ngi abule ha ka por. Pada ka ne ka no pai ski ka bam ta kana ma ngi mi na ka chaka ngi mi kin ku kan ra ringkat jong ka jinglong lakhre ban perthobot ya ka jinglong ukris chisu kan ha ki ye ki baro ha ki jinge dai ki jingi but kumjor ki kam jing tre jing ta jingi tin kaburam ka jinglong ashme ngai te ka jalam nim sim jo me ka ne ka jing hikai ka banang sa ha ka bide but ka ne ka jinglet nyosh len ma de ta si bam jikat amen tinginya pai bet sha ki jing batai de khot hang ne kana ba gi de byo ye ka jing sha nda ba gi le pule pat daladi shimet Inya pa shwa shka jing batai ke khot ka ba pra hari de khot ka ba pra ka ningkong ninya pulis phang jong ka jing mut jong ka tin pendet bat ka tin ka hukum ba kanjasim ka tin pendet ka bala tho ka bible kala ban mut ya bun rukom ka ningkong kala ban mut ban walam shka jing kum kot eki baro lane kala ban mut ban siu lane ban le lane ban suma Haka jing pendan kam jong Jacob yang ane kitin pendat haka ane dekat ke bapra shumot ya kata ke jing batai ke bandingkong ke bakran sepang ke jing walam seka jing penkot iki baro anrai haka jing perkat jong Jacob umut ya kai umut ken banle ane ban sumar ya ke hukum ke jong blai ya ke hukum ke jong ukris ya ban sumar ya ke hukum ke jong ublai dan ya ban sumar ya ke hukum ke jong utrai kadai ke pang pedeng dari ke pangkren jom ke testament barim nang ta umde tang kataru dari ke niam ju ini ke judaism ru ki banget jadi jing thok ke testament ke barim kiru ki ju hikai bahasa pangjong kene ke jing sumar ya ke hukum ke jong blai but tang ke jing thok ke testament ke barim bekentu yang ini dari wat ke testament ke tmar ke kentu te hang ne u Jacob kentu inga pi ke bangin skor ba namar ke khot ingi ke bangin hapan sumar ya kene ke ba u kentu yang pi bangin le ha ke jinglong jing ke jong jong pi kham ta me ke jing dai jing balang nang ta pa ingin ya pa se ke jing batai ha bi ke ne kentin bakin jamin sim bakin jasim ke kentin bakin jasim lengkot ne ke shumot bet ke badai jong usim Kanang mangin sngoto ninya pai kindat na karku perkat jeng kiju namar u Jacob udai uju de kum uju udan ya kata karku perkat kum uju ha ka beda sipang jong blai kanyam ju nane kiju itu ya blai ba udai uta usim u ba khli do na baro ne makata sukot usim jong kisim namar kata ya ka hukum ka jong ublai bolong usim jong kisim la ban keren ken hak ni hukum ke bakren ucap ka hukum lene ke bakenja sim la ban khot kata hukum ingat du bau Jesu jong ni ulong kan ustaus sim jong kisim baro namar kata ki jikai jong Jesu baro khat kita yung bangin sim kan bekilong kan kita jikai bakin jasim nama udah usim bahikai te kenjat bakin suto kumnang iyo yo Jesu kumnang iyo ya kan kajing perkat bau Jesu ulong usim ngin yo ya kajing perkat bau Jesu ulong usim na kutu kakentien kres kada kan kabangi la translate ngala susim kaliang na kakentien Greek Christus kakentien Greek Christus kada ka bala sim na kakentien lapin kala na kakentien Hebrew Messiah kakentien Messiah kamut kan bala sle Messiah barbar hakipor ba minchua ki jukot ya kinong bishar ki jukot ikisem ya bang Jesus Christ kamot Jesus de usim mo de Messiah ujang pi yo boleh ula kular nam ta jingpet nim ya ubenri baro kamtam ne yu banget ho Jesus ko musim ki jikai bin Jesus baro kan kilong kan kita ki jikai bakan jasim plan baro ya bang ukran ko musim lesyo kumbakeren kumbanga mapi
nang ta kan ikut ke baprau cukup rujuba pun ia kan ikut jingkeli kelong kai kata ke hukum bekerja siem ke ba cukup uthok ni ke ba jisu ruhikai ke hukum ke bekerja siem ke dai kan ni kata long men iet yu paramarjan jong me kemba yelade lara pilale kum ta ong cukup pilale bah kan kai ke hukum bekerja siem kelong men iet yu paramarjan kemba Yala dia lenen nilam nong nak kau perkentin men ikiwai kau ba yala dia ya kadi ko hukum bekerja sem ndai bala ai hakapo jum Jacob ndai bala ai hakapor o Yesu wan sini ka perthai hari kadi ko hukum bekerja sem la ai ni ki por ki bamen shwa hakapor jong Moses hak kitab libin dekas nang hak kendai dekat ke ba kat pra ka itu sepang jong kani baru Yesu pa lagi jingkai jong uban biang sesien sepang jong kani ko hukum bekerja sem ki para manjan kembali de ngasrai bidang kenal ko to story ke ba itu kara sepang mudan we utau ri saya nyuan mentunjuk Yesu de bukli ya kani ke jingkeli kanu ne ki hukum ko kam crown na baro ki hukum Yesu juga ki artli ki hukum ba baro artli ki kras pang jong jingi Baring kong kajing ye chow blank, kadang barok musim barok, kebo barok, jemur kat barok, berbaar pat. Hiit ikiwe kemba iit, yala di. Habang iit ikiwe kemba iit ada di kemut kane kanang pin semua tu. Nganget bam dan mana bakawa ikan penongkai kemet jong pinai. Judan mana ban dungkai kemet kemni, stang nam biang klik tem lam alat. Bobiang kli dungkai kemet lekai kemet pensau kai kemet kum ba phi pimka pensau la de kum tawat kwa pensau no ekiwei katar ke jingmut pen ekiwei kum la de kamut kum neru barok ni justnat bansa ya ro nai bansa kan to wo kapang siam ha tela da pikwa berbuat ban pinsa menjaro haki eki ba pile kat ko bakum ke jing shisha kum ta pemlin ru ken ye ke ba pen le sikiwei ru kum jo